Poti ke vi hao mula ke lela ni pu pe zia tha we. Ru ke tao kher ke me sa ke she hi ke chebu rola ke लिए mu ujo ke bako va ke su Krista zanu ke ni se ni ko pet te ko pet so se we. Ni pu ke krie ki tempori jashi. Ni pu nko krotho cross di nko bu gospel centered life series hao chitsi le de. Poti ke vi hao sedi thie review tipo bie bali dio series hao nu part se bag ze che muthie part se ha ko pete ke zinnu summarize chili dio we poti petenu macha se aware ba morsho sakose temie sho ke penyo vi mu krista temie mu ke penyo bu ke ze vi la le ke vicha krgese we shozo deri how accept chidi krista saprili motaro we pretend chidi lu morshodaya pretend chege we temi ke vimen here ike ba bubawe we chilien here mori we miete shozo mon here ke sedi pretend chabataya we te tsugeda fallen nature fekeba deny chadaya ke jao buba hakonu krista krusubie betsawaya ke kriporo ke penyo ve mesa ke ze kradi lusomor sho we how kramodaro perform chedi ludio daya perform ke che ke krie samodi ni pu lie ke che buba ke penyo ve favor kragedio larbi ke krie samodi ke hukini ke fo bible ke per ke cha ke che pete pocha posala chekeba se performance isili viwe Hakopete Paul Romans 10:3 nu bugese establishing our own righteousness apart from God. Isigete there. Identity, acceptance, approval, security. Hakopete ubu Kristanu muleketyola temie design chese. We hako Kristanu nu mule motaro. Paul ke boom hindi utyo righteousness phe moroshodaya. Romans 3:21-22 no bugese, but now a righteousness has been made known to us. This righteousness comes through faith in Christ Jesus. How pocha we ma porichdi utyo utsekemeze bamori vite ke kri lamone we Krista ginu mezlegeta la nko dili ke vi how belledi luse morsho by the way mu how nko august nu part 1 chidi dili ke view ke di poshi ke ze ke pu vorwate september kr dili ke vi avu ki ke di po chse baga ke ze se ke pu vorlede tejo lo ki ke midi avu krohibie dili ke view bellele baga. How is the law helping us believing the gospel? Tejonu tuke bako avu mesatzi mori vitzidi tseleamo akiponuri. Deri Krista avula chetzishawade. Keto dienu commandments pette avu kitedebo zomoshi mu kepenyefe kitedebo mesaji ketse tabi avu keba. Tejo avubu Krista phelia mu Krista avubu keninunu tejo dieselia nko poti peltenu kepenye ve diesele motaya chezie tu feke bhala sala dile ke vie nko melununu ur chepie ubu tenu ke disilia ke ja ke lulia lifestyle repentance isilivi Munko true repentance oriented toward God, motivated by godly sorrow, concerned with internal heart, mu looks to Jesus for deliverance. Iketse macha diko ke buli de. There inko tenu ke diketse surface sins mu heart idols hani si ke kri morosho. Nko melunu we idol of control. Febaro avu gossip chidi me manipulate mu control chabata levi idol of security ri kemizo me zegesho budi u insecurity go cover chabata ya idol of recognition me zegesho budi me bu u sapregelie mori idol of knowledge me ze pusidi me bu we masi seban he gaze
legacy se idol of knowledge isia hako idols ko we sipetsa pia deri idols hako nunu repent chmor shopatewe nko september kr dilike view nko kelhununu kedi pomhedi nko krohilia shiketse ke pulete par thela thonu dilike view pie se kijenu lukese October kr ke pulete tenu ke dilie di mu dilike view belele ro nko melununu u desires mu motives ko herdidaya herdigelenu we uke Christa ke krebe me krena daya getse mulie God's grace is the fuel for missions iketse ke pulete ma ke kri posa ke pulie susa ke jo vagelia forgiveness nko me ke jo vagese ha ke penyopa nko ke jo vagese pe kegese ke mizo mati pengu mepes sem mepe dienu 23-24 nu sikelie kem he me ke jo valie moro nipu monzenu ma pro mori gifts ko nipu lelel hogeze ke pusa Telanu nko conflict resolution igetse ke pulie keze ke shoke vorki ki kem humor shoshi getse Paul takenu mulie mu we machase lelase morasho hanuri problemu private mori publicly approach tsumorsho Dile give you kitsa tie tham memorasho defense of the gospel mu kefesi communicate cheketiola open bus si morasho getza pachago ke pusa tekers senu nko lesson ke tepfe ke pu volide 9 lessons mu niko bedego techa mugelie bellewe pole kolosiko po soru Colossians 1:6 nu deleke vie potipe tenu posive mukra memilia getze ke pusa posive getze pocha Christa bellegelia puja bazo Miebu ukel hununu Christa mugelie mukel hucha thapi meaning of life thapi mi kekesha purisa bawe full time missionary mori pastor me pothoko mbu tsenu bamo mususla nkile momeche deri no kirapo nti khathosabashi sonu nipu mbu tseket diketse ho sevor nu bali viwe potike kragi tetse haunu kepenyova nko kiebadaya tetse haunu nko no Christa thapie nzeu mori nzeve mori nkepenyonu kebamie ke hupori kies jewe muhau nto npelegesunu nkevit ho kasliro mie nkelununu Christa mudio mu dilekevio piese nkelhu mezzo chidi lukeba puli videowe nipuro fabu afu krohi laselia tiena amen